جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة. Saksikan Ubudiah berzikir dari Aceh untuk Palestina dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema Akhlak Teragung Insan Tauladan Sepanjang Zaman bersama Ustadz Zul Arafah. Jumat 15 Desember 2023 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung di UB On TV. Acara ini disponsori oleh Universitas Ubudiah Indonesia dan PT Destron Indonesia.